Ka Bright Future pendeng Yong Sports and Cultural Club kalapan kut no ya ka Lempung Yelekai Football First Veteran Knockout Football Tournament Arajar Arpusan Halor Kapang Anti-Drugs Campaign Say No to Drugs. Kane ka Lempung kalongro ka Rensan ban pen seprang jingtip halor ka jingkerni ki kamdi drug lengba ka jing Yelekai Football. Naki khandriu teli ki ken hon Yelekai ka Kalumlang Veteran FC Shillong kalapan remno ya ka Telilang FC Riboy da Henriu la saw lingba ka jingi shoot penalty hadin ka jingi khat ka ba iwei la ka wei ha ka final jong ka ne ka Lempung yele ka The Slovenai Kupleiru Yaga Bright Future, Kabalashim, Yaganikalan, Banpelong, Yaganika First Veteran Knockout Football Tournament Arhajar Arpusan Kapangimpat Ju Kamyos No Bendo Haginikidong Pakitain Kijongi Banpelong Yakum Ganika Tournament Hangni Hapo Kadong Barakatain Kajongi Pangisngo Banai Kupleiru Yapiki Players Nado Nang Tena Po Shillong Nado Nang Tena Po Ripoy Lakuloi, Banwan Shimanta, Bangi Hangne, Kamtam Bankarshan, Yaganika Wayne Clubs, Jonganika, Dong Bakatain Gajongi, Banaiman Sim, Dakajingi Shimanta Kajopi, Kabamot, Laiman Sim, Yaginiki Samla Kijongi, Bankatio Wiki Sports, Hakiliang Kipapea, a bright future, Kadaka Wayne Club, Kaba. Juram hai ki tournament nakawish kapor shakawai pat nadu ki samla nadu ki khanna menta hadu ki rangba nyui te nga swabhavanang congratulations ro ya ka bright future kabala pelong ya ka ne kabala la pan pelong ya ka ne ka first veteran knockout football tournament a success tournament ha ka ne usnam ubaman